itu ground report cepat lagi fasin ini ke ha arbiang long arab do anak kan ong do konstitusi de mata ta hailo di churong so pike cintur piklo akan lumayan development ublo dapat towar ta bela non langan ta di churong so pir ngapen PhD department anda whole town to ni trainer kep lang tini mission heno kumat pipere ta alang ke cojor ni himbo langsung ni tumpir talong kasi non ka sebet ini tumpini dak bang ela halo ajaha kontraktor atu ringwell ke enlok si hum pharo isirap hoke dak rong arap pemben pate lumajong arap na pachini lo kaddo ka bela 150 ke mohon tiso si ende kolam apen mohon tiso ko nama ringwell ke pahudam anu make ilong ka tangti pusi hala kontraktor tu patangti bede la sopo si non itu ground report ke ahok pet kopi alama puka chini fansin tumbang lo apen alam dak lang lo patang da patangti te del la si non jasemet bang ke la hello la kontraktor tum la ring ke patangti an la ke prap jin pen tuliram rong hang nonomat Exxon energi Exxon en pen la pen non amat lah hai ringwell ke tangti an ke tang serak ning atima rong asortum sung pik an lo lang jun long lepo ringwell la complete ni ringwell ta pa complete tin mini la pen lang listen lang rong asortum pa jun long pe mini hala hello la pen jongsi claim clip lo tentum RTI pen itum hangsi la pen itum RTI pen itum joksi itum la banke a kontraktor beka ba kupan itum non FIR tinang pokok nah halo so alang lisi adu kawe lumajong apam ringwell pilo di council pen kita mohon di sondang kata a ring na yo kadu be putih ti meme la penon bang alang ta awe tadi madi ada perang lo buat alang itu mane acer suba alang do pula sikacici dak mijung teronorong langsung nak vaksin doping lah adon tin non lang ka be hangju lo lumajong lo ko anak kisung ne dak lang roy do langsung lang roy lang juno lagi kecil ho so kali lagi prabjin pela la bang adang siawen ko prabjin mela bangke council sora tum la lumajong lo la hud hoya kam kali la hud pim minanji la hai ka post la ke yu ekdom rong motor chinek mati ho rong sorpat non immediate la bang nang repair bang tekan kami mi ke yo kalau ta bang kami mi are jang lo ke mane la la tekan ti tapi pin ma yo yang lo tekan suhu duko ajo aring tela anan ke biro mati ko sono di anarong pen la soring siwet maka patang pipe ketang te awai kang na biong mati lagi ana indai tu dui feedback si doi lagi ara feedback di dui feedback doi tak ke lu sa tu pada tu rong minong tak pada patang pi dah pulang nang rong minong kalau lu lo patang pi itu tak rang roi lang lo si jun ki dengan lang asok long lepil lo ke lang roi la tu bang lang nang ceng ki la si jun lang roi lang si jun lo immediate dong si la so akan lang roi lang lo si jun tu dengan lang ke long mesti long lo lang si awita lo ta te lang roi lang jun oh lại kharo lu này đấy kia rồi mi ke lang roi lang jun đã mà te thana này đã tu bagi lason ka stop lason cubi po la si cari pacit tipo lason saya jun lang ti sai dia bolang ta terapi alang sih kami tang dulu alang saya jadi dak hitung kai cho nó long lang xem bang ring nang kilo kami nang pista tanti siang cek long lo si jun ta lang ta ve aku kitup tum talo sebagai arlu hai ta dalai ka kita lungkit nason mu beceng jadi dubete arlu lang cihu pinak po kijun ta siksa kinon ta la petrom pilita petang te apita engdai us ini ke 25 ta vi bon an inglong punya tu an job atau sekali bilong long ni lidak ni marong ke la tinta long dun ta la long tom ta tang ni
konsep konsep yang dia mohon tisu kursi sini tu Kalang mana selo. Kuan kalang mijung lah yang sudah kan baik আমি আহিছো ইয়াতে মিজুং চহৰত মিজুং এৰিয়াত আজি দেখি পাইছো যে ইয়াত যিটো নেকি তেৰণ গাঁৱত কেহাই তেৰণ গাঁৱত আমি আহিছো আৰু তেখেতে হয় গাঁও বুঢ়াটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এই গাঁৱৰ কাৰণে ৰিংৱেল 3টা চেংচন কৰিছে মোহন টিছু তেখেতে মেইন কন্ট্ৰেক্টৰ আৰু এই ৰিংৱেলটো হ'ল এতিয়ালৈকে কমপ্লিটো কৰা নাই আৰু ৰিংৱেলটো সম্পূৰ্ণভাৱে কমপ্লিটো হোৱা নাই এই গতিকে ইয়াত এই ৰিংৱেলটো কমপ্লিট নোহোৱাৰ কাৰণে পানীও নাই ইয়াত আৰু এই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ইয়াতে বসবাস কৰাবিলাকে প্ৰায় 20-25টা পৰিয়ালে এতিয়া পানী হাহাকাৰ হৈছে পানী খাব পোৱা নাই আৰু ইয়াত যিটো নেকি নদীৰ পানী লেতেৰা পানী খোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কলেৰা বেমাৰ মেলেৰিয়া ডায়েৰিয়া এতিয়া বহুত মানুহে পাই আছে গতিকে অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অৰ্থাৎ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলসকলে যিটো নেকি ভালদৰে চোৱা চিতা নকৰাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল কাৰণেও আমাৰ তুলিৰাম ৰহাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে যিটো নেকি কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ কাৰণে একশ্যন ল'ব লাগে আৰু শুদ্ধ পানী খাব পাৰিবৰ কাৰণে এইটো একশ্যন ল'ব লাগে